Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule September ni kwa sang hi som hi panga ania September niriat zanlaya thu thar kan lak khom te kan ngai thlo dona chumi ma chuan zoram mi pui te ta na thulomom tak mai in ngai thalok te ang Joy and Joy Shopping Center Falkland East te chuan September le October thla chung song hian an bungrone chat ber te chingin stock clearance run pui ama zong aina sa zokin an kalpui le ta chur ta an bungro quality te hi achat ema wangin pan an man hla chin hle te stock clearance run pui ron nang fu tu ten ni hlo anin ti chin zia te sia in he hun hi ron van ne pui ve ngei ro le tin min dor tu te tan free gift tak tak pe kan ni dona bungroi le tam dana zirzelin free gift hi dong thei dona cheng sang khat man chin bungroi le tangin free gift pack so tan ni dona ni apan to tan pan non fo thin join jo shopping center Falkland East phone number 9612507530 Yang Mizo Association sub headquarters Siaha press release ngai thang kumsang khazakwa somsari pahnia Mizoram Eutia Lankaya ni khan Siaha hi chimtui pui district khopuyatan manania tlang sang atangin sarkar na thokte in lo fale contractor mi engemozat Siaha khopuya hian an lut khoma khati lai khan district pon lam matanga mi chi sang ronkal khom te jinga mi then khat khotlang ta na engemo har satna siam zonga khosa anom fo thina chung har satna te chu engemo ti zong tala chin fel ani theinan le chiat ni le that ni a po in tran pui ton dan a dei seina wangin rualu jok ten kum sang kha zakwa somsari pariat khan tuna Siaha vai pi huam chunga hian YMA an lo dina Bazar branch YMA ti ani hemi atang hian Siaha district le khopui chung veng sang YMA branch dinania tuna hian sub headquarters Siaha huam chunga hian YMA branch hi sompalia oma an branch mingle an din kumte chu Siaha vai pi Bazar YMA sangkha zakwa somsari pariat tipa vi sangkha zakwa somsari pakwa Siaha ta sangkha zakwa somriat tipa L sangkha zakwa somriat thura sangkha zakwa somriat pakhat New Colony sangkha zakwa somriat pathum council vai sangkha zakwa somriat pathum Naisatla sangkha zakwa somriat pathum Kolcho West sangkha zakwa somriat pathum College vai sangkha zakwa somriat pakwa tipa di sangkha zakwa somkwa pahni Kolchau East sangkha zakwa somkwa pariat Lopu sangkha zakwa somkwa pariat heng ming te hi lamdik tok lo kalong ne ni chuan in be riat thiam na ka nge na ni New Siaha sang hi pahni te an ni heng YMA branch khai khom tur hian kum sang kha zakwa somriat le pali khan group 7 YMA tuna chimtui pui group YMA hi Siaha a din ani tuna hian YMA member hi sang kha zanga vel kan ni YMA branch hi pungzel tura beisei ani lain Central YMA sub headquarters YMA lunglei CYLA general headquarters le MTP general headquarters ruai tu te January ni som ni pakwa sang ni som paruka longtlai muna in mukhom chuan tuna mani area pon lama branch dinglai te ba khi atharadin bel tura malak lo ni se tia soi ho alo ni to a chu wangin Siaha district chunga hian YMA branch dang hi din bel ani to lo Mizoram chung district tina sub headquarters YMA hi din ani de zela chuti lai chuan Siaha hi sub headquarters YMA din velo na zinga atela hetiang ani awang hian sub headquarters YMA lunglei kaltlangin Central YMA sub headquarters YMA din dil na siam anita ani sub headquarters YMA Siaha din chungchanga thil hiat fu tok lo awanga har satna hi poi kan ti tak zetani hetianga sub headquarters YMA adina wang hian YMA branch dang din bel lam hi kan ru ani lova group YMA ti ni thin kha sub headquarters YMA ti thak mai ani tun din muna Siaha khopuya hian YLA sub headquarters
MHCEP sub headquarters le MUP sub headquarters te nget takin an ding mek bok ram le khotlang thatna tur thila chuan MTP le NGO dangten hian tho hona tha nei zel kan be sei ti in September ni riat sang hi som ti panga khan YMA sub headquarters sia ha chuan thu chua an siamani Anrama hian civil movement ri aring sot hle maya hei hi apoi tak zeta zofa te hi in pum khat zong dilova a in tender zonga kan kallani nga chuan atua te po hi kan him don lova chim ralin kanom vat don mizo te chu soinon ngai lovin kan history kan thaveka kan pi le kan pu te khan ram lut zia hria in luchum ban chum huamin ma ni ram an lo hum hal thina zofa le zofa po anin runa tul mia lova unaw anin sama mikol sen nam lula nam ti hiala soi kan ne an ram walchin an hau na ema sapui ram hau an soi ang main khodang te an ram walchina an lu po phal mang lo khopin an ram an hum hala lal nei thin kan nia ro pui zok ni ru wang ringot tein anin runa atoi zong in soi tamaila khang hun lai zofa tenun kha aral muang lo hle India chu British sarkar in min opa ma se India an chu asan dona ram ri kham an oma ram ri in zofa te min dai dang ta a Burma Bangladesh le India te thenin kan oma British ho khan zong na thak zong kha lu sei min ti maya hum hal ngai nam mol le boral mai thei chimral mai thei kan ni hriain India ram an chu asan dona po chan vo tha le min hum hal na dan thatak min siam saka ti chuan India sarkar hnuaia omin kan ral muang ema hum hal ngai kan ni thu hi kan sei fowa ma se hum hal bik ngai kan ni awanga kan ta na dan thatak tak an siam te ro kan ngai poimo le chuang mi alawa hum hal ngai kan ni hi in thatak tak ni la a than pa a hum hal bik na dan siam sak po ngai kherlovin keima ni nam aboral loknan hian tan kan langa saviawin arin om a chan chu min thla tu te tanga ma ni ram hau tina em lu chum ban chum huama ke pen thin kan ni tlat ma se ke ni aya fing British ho khan ning tha chianga dan tha tak tak min siam saka tuna chuan soi to angin muang leya kan khosa to a kan din hun po ngai to thadu le klovin ILP te Aadhaar card le voters ID te thleng hian mak tak takin kan rin lo tak takin an neya birth certificate te thlengin asiam thei inti dan lova siam nerin hlel om tak tak FB le WhatsApp vela an tarlan te po thunei tu ten an zuya an enfia po hriat tur om ngai lo tun hi kan thleng meka tuna la chibil boruakin min tuam le meka mizo hi nam memo chibil lemo ani lo zong na thak nam peng rang om khom te hian chibil soi thei le chibila in la rang thampo kanom lo awangin kan vain mizo kan in ti maya mizo kan in ti awangin kan chibil ni na bo chuang lawa ti chuan zong na thak mizoram chunga om zong te chu mizawa in lungrual takin kan leng za dial thin ma se tuna chuan Manipur Myanmar le Mizorama ngei po FB vela te hian mizo kanilo in ti deuh ngat kanom ta treu mai kan vaya in sui khoma tangtlanga ke kan pen theilo huna mizo hi kan ri ralanga kan chibil po aralang zoram jim te a hian chibila in hung bik tum vekin mani chibil te hian om tum ta ila kan mabak chu Burma le Manipur ang tho hian ram in chu le lal na in chu a in do ani mai adot le chu chimral hei bak hi mabak kan nei lo katong tun lo holo sela Burma po chibil in lak ran na boruwa kan neya ram in chu in mani loka anin kapa zo khothar le mundanga po ral tlana nom trevani kha heng chibil in lak ran na boruak le riru hi mizo te kan molaya kan chin dan ania khovel achang kang zela kan kalsan thui viau toimo kan ti laya tun laya kan zehlui kan man lai hun kan kalsan to ang maya kirle a
thom eng emo aron om le hi apoi tak zeta eng emo chuan lamin kan sibil in lak ran na tur kong kan zo a kan thiam thu kan soya adan le khai ang zong chuan thil thei ni ma se kan nam pum pui tan hian a thalawa a him lo ti hi kan riat thar apoi mo hle man lai huna hir le zonga kan che hi chu kan boral na lam tluang kan zo tan na ni ti hria ila in sui khom zai relin i tang ho dial te ang u anti conversion law khir ber an siam don he thu bo sai tu hi puti sang ku nga ani Uttarakhand state sarkar chuan state dang te siam aya khir anti conversion act siam atuma kar masa August ni som pathuma an state council of minister thu khom chuan freedom of religion amendment bill sang hi som ni panga chu apas tarup mai heti hian an state a anti conversion law ding lai chu tidang lamin dan khir zok asiam don ti na ani he dan hi an state legislative assembly thut khom lawam tur tun tha August ni som pakwa atan tura hian pass an tumani Uttarakhand hian freedom of religious act hi kumsang hi le som pariata siamania chu aya khir phet chuan kumsang hi som ni pahnia an siam tha amen ani aya khir le zualin amen an tum le ta ani he bill council of ministerin apas angman ani chuan hetiang hi an dan ani to don ani mi tu po na job pekemo sum le thil dang pe a sa khodanga in le tir tura khem an ni emo sa khodang betura anin le ma aya nun khonom jok na be seya man choi lova ko ran school college a thona kalna tur free education manga khem an ni chuan kum thuma tanga kum som chung kheng lungin tan tir thei an niang ramdanga tanga tanpuina sum local manga a hu hawa sa khodanga in le tir an ni chuan kum sari atanga kum som pali thleng lungin tan tir an niang nam nu fual schedule caste le schedule tribe meichia naupang pian phunga rual ban lo emo sa khodanga in le tir tu chu kum sari atanga kum som pali thleng lungin tan tir an niang ni hring hral human trafficking emo in soi thai wanga sa khodanga mi anin let ani chuan kum som hi atanga dam chung lungin tan tir an niang nupui pasal nei tura intiama nei le du silawa mi anti dar chuan kum thuma tanga kum som chung lungin tan tir le cheng nuai thum choi tir an niang sa khodanga mi in le tir tua pu chu kotin do ta pu nia angai emo dan chu abo chele don to lo nia kotin angai ani lo chuan bel thei ani don lo wani tuna Chhattisgarh anti conversion law ding la ya chuan kum som thleng lungin tan thei ti ani Mizoramin ICU anei tran dan hi ngai thak chun zom teang February ni som panga sang khajakwa som kwa panga ni lai ni ania office ban to nu lai to taka Dr. Tlangkunga medical superintendent office ka chua san don hian kuzeke sanglura development commissioner finance rural development department le department poimo tak tak changtu panel om tak mai lo lut nen chuan staff ho ruma kanin to ka nidanga kanin lel thin te lu nen good evening sir ti in kalau chibaya ma se min chang lovin min kalpela ka vui viau nge achan chu pu jeke sanglura kanin nel ema wayme tana kan thil dil te po nial anei ngai lo chumi zan chuan kan sarkar nuk pusang lura chu heart attack aneurysm awangin a chaw thuta civil hospital aizola admit halani ti kan hriat chuan min bar khai ngei mai chu wanga apma loka ka chibai bu po min chang lo aniang ti ka ngai to let ta nge a adam chua le mai be sei taka an thlir lain pujeke sanglura chuan kumsang khajakwa somkwa panga February ni som pasari zirtop nia Kolkata a damdo in thajok pan antum lain chumi jinga chuan chatuan ram min pan san ta thut maya achan chin hria apiang thin chu athong em ani khaminia ni soidan chuan kan sarkar po amang angin a khurani ti le
amma zana nurse duty in a BP ayan zwa a BP chu tha em ti lo se a thilo mai thei trong hi heart attack hian a ho em a ICU kan lo nei lo hi a poi lutuk ti te arina sa hle ani pu je ke sang lu ra hi jinga thi ani awangin ani la avoi ani Mizoram Sarkara Secretary ta chu akar le thotan nia pulal fakzuala Chief Secretary hovin meeting an neya pu fakachuan an meeting a office lo thlen vele min kowa kunga ICU chu neila pusang lu ra hi athi kher lawang an tia Secretary meeting chuan Aizawl Civil Hospital ICU hon ngal vat ni se atia Dr. Tlang kunga nen lo in ron vat tula ICU hon na tura post siam belle ICU hon na na tu dang zong atan rot ma ron siam ula ICU i hong vatangu atia Dr. Tlang kunga chu kathila post tu zat le a mun tur te ti felin ICU chu din thein kan pe ngal thuaya chuti laya kan health department secretary chu namdang ani min ring dar ve em a ICU wa thok tur chu sipai doctor ICU wa thok lai zon de se ti in kan soi du na delia ka chukhuna sipai doctor ICU wa thok lai ka ron jong nga lange phur taken na tia staff nurse po Kolkata ICU wa thok rep to ti lal mangai kan neya ani hi kan thamwan pui khop mai nga se post han siam le ti neu chung le pusang lu ra thi na alo rei deuh to nen kan thamuang le deuh to aniang sipai doctor po chu zong lovin kan ram doctor ten kai san nan specialist post thar kan siam te chu an lo du bok nen an kai san nan kan bang ta ani eng po ni se Mizoram hian ICU hi pu jeke sang lu ra thi awanga nei tan chu kan ni tareng renga ani hian van duaina tok lo se ICU hi kan nei har deuh nge yang Myanmar sipai ten an thlen mek Myanmar State Councilor Hlui Aung San Suu Kyi i hrisel na din mun chu thalo hle a alung lama har sat na nein damdoya enkol na thatak adon thuai angai ti afapa Kim Aris chuan a soi Kim Aris chuan anu kumsom riat mi hi kumsang hi som hi pakhata sipai ten akai hruai sarkar an paithla ka tang khan an thleng zui ngal ti soin lunglam har satna neya wangin thakhat liam ta khan cardiologist mu po alo dil to ti asoya ma se angen na hi sipai lam hian an ti hlotlin sakta em ti po afiat thailo thu asoya ni heti lai hian sipai sarkar thu puang tu zomin tun chuan tun hnaya suchi hrisel na chungchang soi om chu sipai ho tu min ong hlayan China tloa China President Xi Jinping nen an in mu le boruak thatak an nei laka mi pui te ril rulak pen tum na ni in a soi ve thung ani Nepal po tual chung buai na lian takawangin mi som pali line nun nan chan ve le ta internet zong sarkarin an ti top sak nuwa mi pui lungoi lo ta chuan parliament an lu chila sipai nen an in norna mi som pali an thi ani buai na hi generation z ho Bhutan ni in an soyani he buai na hi September ni riata chuak khania Nepal sarkar chuan kan tan an zom lo tin YouTube Facebook le X an khapa hei wang hian mi pui ta chuan nor hian huai hot ta ni mi pui pung khom te hian an ram parliament house an lu chila chambar chunga an chena sa hle mi pui ta chuan an rama YouTube Facebook le X an khap chu an khap na hip ngal turin an phu ta ni force lam chuan mi pui pung khom te chu mi tui tlaw na gas rubber bullet water cannon mountain no dar an tuma barricade te siam ma se mi pui hi an dang zo chuang lawani sarkar chuan curfew apuang zui ngal bok kani US immigration agent 10 karliam ta zir top nia Georgia US Hyundai plan an dapna dan lova an rama pem lut le na thok nia soi ni jali somsari pa an hrenga an zinga tam ber hi South Korea mi an ni South Korea mi tam tak ren an nia wangin
September ni Saria Khan South Korea Sarkar chuan emergency meeting anei ngala an mi friend mek te chungchang boipui turin Overseas Korean Protection Task Force adina Foreign Affairs Minister Cho Hyun chuan atrulani chuan ama ngei po US akal tur thua soyani Hyundai nena plan and call dun tu LG Energy Solution chuan US asum don na thil an kalpui mek tam jok chu ati top lai lok ti asoi bok immigration agent te thil ti hian foreign investment ti tumte ahong theidon dia soi sel na a oma ma se US sarkar chuan thil dik tak anti ni in asoi ve thung US President Donald Trump chuan an mi khen te chu dan lovalu tan nia immigration and custom enforcement ICE chuan man ti tur dik tak anti ani ati ICE chuan na thok tu an thren te hi short term le recreational visa nei an nia heng visa ma lut te chu US na tho phal sak an ni lo ti asoyani Asama Karimganj ti thin district chu tunhnaya aming tha kania hemi du lova bent huai hota adu lo tupung khom le ven him na thok tu te in kara tharum thona atheng zuani Sribumi tia district min thak bu lo tu te jinga hian zirlai le Congress worker te telin National Highway 37 chu apoi mo lai Badarpur College kong in to khom na le station rota kong pui dangin lir thei kalvel abuai pha passenger phur bus le bungra phur truck te antang na sa le district min thak du lova pun khom na hian mi then khatin lung thoa police an vom nuwa tanga buaina hi chuak ta ni in police le chanchin bumi then khatin lia man tuara ven him na thok tu te hian tiang nen an beile ta ma se mi pui hi in hor khom thale in kong an dang non le a anin nor zui ta chiam mai ani sum don na mun le zirna in te khara nia district chunga Badarpur le ache vel chu ache hlei theilowa thunei tu te chuan atira chuan muanom takin du lo na hilan tira nia an jinga then khatin tharum thoin boruak amuan om lo zui ta chiam ni in an soya Sribumi sub divisional officer chuan amun panhalin mipui te chu in beng dai turin nang en ani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan November ni som pakwa sang hi som ni pali khan Karimganj ti chu Rabindranath Tagore choi moinan Sribumi tia thak ani tur thuwa puanga aming thak chu district a cheng mipui te lo be seile du em ti hlotlin na tur ani thu asoyani Donald Trump sarkarin Moscow atanga India in tuyal thei aleya wanga rek na India bungrua alak lua chi asang tak lak sak ma se India chuan Russia tuyal thei alei chu anram e barata na athata wangin alei zel don ti finance minister chuan asoi Europe le US chuan Moscow in kumsang hi som hi pania tanga Ukraine arun meka Russian tuyal thei lei sak hi angai mo hle a India ero chuan aman tlom zokin Russia atang hian tuipui atangin alalut zel thung India chuan Russia tuyal thei alei hi sumdon na thil an kalpui dana hlok le ramin a hlok pui ni in na soya Ukraine buaina ommek met lei thei lo US President Trump chuan India in tuyal thei alei sakna hi Moscow in Indona ta na summan tur anei thei pha na ngain India rek nan bungrua alak lu saka tarif za somnga asang hilak sakta ti kan thau ome Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan zitop ni khan tual chung news channel pakhat CNN News 18 hena khowela tuyal theilei tamber pathum na le mangtu tamber India chuan Russia atanga laklu ati top mai don lo thua soya kan lei sakhi kan ta na thaber turania hei wang hian kan lei sak zelang ti hi arin hlel omlo ati mi amai India in ramdanga sum aman zinga tuyal thei thlit phim lo le thlit phim sa leinan amang tamber ti asoi bokani kumliam ta chung khan India in ramdang atanga thil alaku zong zinga munlia thana mun khat don chu tuyal thei thlit phim lo le thlit phim sa ania Russia tuyal thei aniem thil dang po ni se thutluk na hi aman aphur vel na le
thil danga kan ta na thaper tur anga siamani tin sitharaman chuan a soibok ani khothlang ramten an du lo em chunga India in Russia tuyal thei alei sak zel hi US le India in kar ti chatulian takani meka kar kalta khan India Prime Minister Narendra Modi chuan Tianjina Russian President Vladimir Putin muin Chinese President Xi Jinping a kom boka mithan khatin khochak ramte in to khomna exist of ufiaval tia an soimai North Korea le Myanmar te po telna Modi an Putin le Xi a kom hian New Delhi in Washington lat atum ti chiang takalan tir tua an ngaya US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan zirtop ni po khan Washington nena in sum don ton natura indora Russian tuyal thei lei to lo turin alat tirenga in biak kan du renga Chinese te kan lei saka Indian te kan lei sak boka anma ni le anma ni chu anin lei sak ton thei lo khovela thil lei tu tamber kan ni ti in Lutnick hian Bloomberg surveillance program an komna asoyani India chu thlangi khata a hoi kira Trump panhena in chira sumdon na lam hoya in rem adu le nge yarin thuwa soya thamasa khan US Strait thunei tu te chu New Delhi a jin turati annia thu thut nin annuwa ram pani te hi anin dor sui le to lo ani US Treasury Scott Bessent chuan India hian man tlom taka Russian tuyal theilein man to takin athlit fin sa a hal le ni in na soyani Boko Haram firfiak pol chuan zan khua a Nigeria marchaka Boro state a khua an beina mi somruk chuang an that nin tual chung thunei tu ta chuan an soi zirtop ni zana hel hovin an be hi Nigeria le Cameroon in rina sipai te in ku na mun Darul Jamal khua ni in sipai panga vel thizinga hian an telani Nigeria Air Force chuan kum engemaw zat bai vaya anom nuwa mi in an khua an hole nu loka run ani ti an riat nuwa an beilet na hel som thum man that ti asoi tun haya Nigeria marchak Boko Haram hian jihadis an chena thar le hle a an mel malian tak Islamic State noya West African branch nen nasatakin ani datrualin mipui be na po athen na sa le Darul Jamal khuwa hian in som de le bas som ti chiatania bas khaltu le in lofa mi som pathum vel khodin thar le na kalme ka thoktu te chu thatel anni bok ti Reuters chuan ata langani in rin ni khan Borno governor Babagana Zulu machuan atlo a alung chiat thaka tharei lote kalta khotlang mi puite hi khuwa kirin an nun phung pa ngai an zom le tan chawani ti in AFP news agency nena asoyani Nigerian sipai ommek hi heng thil thleng metmit turin an tam tok lawani ti in tun hmaya buaina tamna hmuna ven him na thok tu te pui turin forest guard din thar ani thuwa soibok Nigerian Air Force thupuang tu ehimen exodami chuan an thli thlai zuina hel ho hi khuwa atanga marlama ram hnuaya an tlan chia ti asoya voi thum lo ting taka kan ka na mi firfiak tlan chia te zinga som thum chuang tha man an ni atibok Nigeria marchaka hian mi pui beina athlen na satawangin sipai ten kumina beipui an thlak na sa sipai inda in net taka in buntumin ma an lame kani April tha khan governor Zulu machuan state chung mun then khata beina thlen na mun then khat an thunun le tan nuwa Boko Haram hi an lo kir le ti asoi to ani Borno hi kumsom panga chung hel ho hian an ti buai to a mi makta duai ni vel bai vaya om pha in mi singli chuang an thi to a an len wang lai kumsang hi som panga khan Borno pum deuh tho an thununa chu sak le deuh vek an ni to thungani Nigeria hian an then om nigarin jihadis polte beitura an tan ho na tangin anin nu do nuwa firfiak bekonga na a hau tak sot tani Boko Haram hi April sang hi som palia Borno State tho chiboka meicha school nau pangzan hi som sari chuang an ru bawa tang khan khovelin a mel riat tran ani
Ukraine Prime Minister chuan indona a chuan nuwa avoi khatnan Russia in Kiev an sarkar building pui ber an ka fu ti asoi hemi chungchang hi toy te kan lo tar lang to a kha thu kan buat sai lai khan Russia in abeina wanga niem ti an la kha chiang thailo ani kha yalia civilian ko I chuan building chung le a chhong chung lam a chia a kang thel tu ten a kang an thel ti asoi Kiev tho hian Sviatosinski district chen na in chhong ku asang ka fuwa no te le nula an thi boka ruang dang pakhat zon mek ani thu nei tu ten an soi bok ani novo pavlivka khuwa nei che pakhat athi bok ti thu nei tu te chuan an soi ani Ukrainian Air Force chuan in rin lisan tlai to taka tang khan Russia hian drone le missile thanem takin an beya zariat chuang an ron ka lu thu a soi Air Force chuan missile pakwa le drone somnga parukin mun som thum pasari akap fuwa an ka thak zinga athemin mun riat afu bok ni in na soi Kiev sarkar mun an ka fu hi Cabinet of Minister Building anti boka Ukraine Minister poimo tak te pi sa omnani indin ni zana thil thlen hi Russia in Ukraine abe meka ti dan thar aman ania apma jong kha chuan Kiev lailia sarkar mun hi be ani ngai lo Russian President Vladimir Putinan muanna ta na indor ain pe ti asoi reng lain be na hinat takin na kalpui zel bok ti lan na niangai ani Cabinet building hi sarkar parliament le presidential palai somna nia chanchin bumi te po lu an phal ri lawa ma se helicopter ma achunga tanga kang thel na na an tui phu thak lai te ero alangani Ukraine mundang Zaporozhia po narzari le in engamozat ka funa mi som pasari an hliam ni in region sarkar ho tu Ivan Fedorov an asoyani khopui daya Novopavlivka khuwa chu Russian glide bombing fuin mei che pakhat athia mi pa pakhat chin an la khelo bok ni in Fedorov hian asoyani Russia hian President Volodymyr Zelensky akwa Ukraine lailia privy po bein mun thum man ka fu ani Kiev thunai tu le chuan khothlang lama Sviatosinski le Chimchaka Darnitsky district chen na in tam tak ka fu ania kang me chuaka in tam tak a chiani enan soi heti lai hian Russian Defense Ministry point an ram chunga Ukraine drone somruk pakwa an kap thani in an soya drone te hi Russian oil pipeline poimo Druzhba be na turni in Ukrainian unmanned aerial forces commander Robert Brodvi chuan a soya Russia a Bryansk region a pumping station an kap funin social media an ta lang bokani Russia hian Ukraine hi February sang hi som ni pahnia tang khana beya tuna hian Moscow thunhuaya Ukrainian ramza som ni vel aum to ani kan riat angin EU ram som ni par kusaten Ukraine hian an ram sipai ven him na thopui turin da an remti ti an soyani kha hei hi Putin hian a du lo em maya heng thom aum le wang te hinge ni Russia hi achena tula anin be na kal zela hian ramdang in rol anom chho zel chuan indona na sa zokin azuyang ti hi an hlau hle ani